Arte pintura parte ida husi arte nebe cria, mai husi ema ida ni expressão, ka ema ida ni clamar, no bele sentimos liu hosi sentido harehomatan no cair holiman. Iha mundo arte, pintor ema ida nebe cria obra bidimensionais iha forma pintura sira. Banhira compreende husi perito sira, definição arte pintura ne, maka arte bidimensional nebe halo baseia husi expressão clamar no sentimento hodi halo comunicação. Iliwatu dana bere mai husi município Lauteng, hanesang membro ida iha arte moris, sai hanesang artista durante tinang ruanulo resing ona. Iliwatu hahu pinta hanesang passatempo deit, mai be passatempo nebe produtivo tebes, no ikus mai husi pinta ne bele for rendimento hodi sustenta moris. Atu sai pintor nebe sucesso, bain hira sirane pintura ema bele sosa ona, ia exposição bot, no hahu husine, artista ne bele conhecido. Sai maneira sira dia para passatempo. Ajuda a mim, e a minha passatempo ne sai produtivo, tambah mi criativa pinta nebe makami halo, ema cola, bele sai rendimento sustenta fali a minha moris. Pintor ne sucesso ne fácil mas difícil ini sucesso bot ne mak saya participa ya exposição bot rumah mak ema pintor ka artista ne começa a janar. Depende nível exposição ne be mak ne participa ka grupo ka individu. E dane prestação individual be ini narang atau saya dia quando nia halo exposição individu mesak. Ini kriteria galeria nebe mak kualifikado heta ia kurator nebe mak conhecimento kalian ka heta ona reconhecimento internacional fatin sirane mak sei foti nível artista ida pintor ida atau ansan sai conhecido. Pinta ba profesionalnya ia ba canvasnya ni ia model ruade ia oilu bolu be pinta oilu ho acrylic. Ida oil ne usa niamina especial ida ba atukaho para pinta o acrylic ne usa bema kwe kahor para di pinta. Ini diferencia depende pintor ida mak decide balu toman ya acrylic balu toman ya oil tambah ya karakter mesmisa ko oil nia ita pinta beli husi to semana nia boko nafatin ita bele bok turfali se ida acrylic kon yang maran lalais ne quando ne maran ita tengi bok duni itu tengi hal hutu ia tempo padak tambah ne la bele hingkileu se ne maran ona ita tengi pinta sai fila fali ne be ursida pintura ne ia tabul seda layers sai malu itu ne be quando acrylic ona ni preferensinya be ita taruh itu par tengi pintura ne tengi hutu lalais. Neba idea pessoal sentimento nebe dal rumah ya movimento na fatin ho situação nebe foi espaço para pintor ne para ni bok ne dal rumah bel husik tutina mak bel hal hut pintura uja mak material uja mak pinta tu qualificado atu tama exposição se quando usa na tinta ne na hena ne bolu canvas ia ni qualidade diferente. Balu halo rasik balu ita hola feito ini maksudnya qualidade oil halo rasik ni han sa hena mutim bye depois ia materi da bolu gesso kauro lem makami pinta saya ni saya hanya sang canvas pronto para pintor ida pinta faliali depende significado imagine pa artista ida karak promo se hanesan poterato nisa foto emane oinde balu bele lalai soras tol mai be se imagine be maknya pinta ne hakar koko atulu foto ne be mak pinta tapi ne se han tempo tuan tengi comprende individu ne be mak sira pinta ne koko atuni ne karakter sirne musene ne be ursira kahur porsen ne bele keliru semana ka pulang ka depende artista ni senti dia bela halu tulalais sien sakar kalau pesquisa tam parhetan informasi tam bele keleur dalam basic tinan ne las questão técnico makalo ne tecnicamente será bel horas ida horas rua bele balu bel la horas
lolos ba imagem det la ia dificuldade. Também ia pinta né ia modelo para ida difficult liu né bain itania público harene hanya sam facilos né soe pintar biru sasan sirane me pinta sira modelo hansane ami bolu abstrak idane mak sai dificuldade bot tambah cada cor ne vema kita soe kita tahu cada movimento material ne vema kita usa ne significan kita ne venia konseptu bo kita tem que preparar para o conceito ne idane mak maioria sai dificuldade bo se pinta natureza emania oin sebuah realistik ne ladun dificuldade pintor artemurs parak mak mono ya style udah bolu surrealis dia form baik-baiknya asania ia realidade nia lete nutuan ia tasi makemania oin ia tasi laran buat sirannya mak bolu surrealis mas tekniknya neve makami usa baik ne kahur kultura mayoria ami mos barak mak jove akar ke no aprende valitene kultura sirne kultura timornia maksai atrasau buat ba estrangeiro sira tambah Husi sosa pinturanya se atrai sira para sira husu sutur informasi kono ba objek tu sira nebe mak artista pinta halara no idane mak halu uniku pintor Timor Leste ho pintor nasan seluk tama ita privilégio raiki mai be cultura diversidade bot los nebe ami opção cada membro ia oportunidade bot para que sai ka promove ideia da cultura pelemos carro no idane mak saya hanya sam ponto força para ami atau existi saya se pintor tambah tecnicamente pintor pinta de ya mundo para katene para mak talento so kon ini valor ka informação nebe mak pintor akar ka saya idane mak saya importância ya mundo ami ni artista privilégio também ta ya kultura nebe diversidade no barak lah lima hau rasi kau mete administração barak ne hau menos lah lima produção mas be hau ne membro sira pelo menos lorong ira se sira foco ne pintura bele itabok hat lima ia tempo anesa ni hotu mak tutur lorong amila ia presão ia lorong mas importante makalo buat tidak lorong ira mas be semana de sira bele ia tulu hat bele barak liu depende sirene sentimento bahasur lorong ne buat rumah trailo sira belhalo lalas palu nebe persija tempo sira tu minimum semana dani ia obra rua tulu Iha Timor Leste artista liu pintor sira hasoro dificuldade barak dalam rumah equipamento sira atu usa ba pintane tem que sosahu sira liur além dene la iha fatin permanente atu tau sira ni pintura material nebe makuja usia artista se fila fali ba individu pintura ida kar 50 $100 beleliu sasan hotu karu husi kuas kari ia lotuk serne balu to 20 25 $30 balu folili to sem mai be ita kap segala ya uza ida kualidade medio sira bain o kampa sirane balu ita hola dalaida ni ita belu uza barat nebe laos kada produksinya lahan osan niben kampas ne depende nia toma o objeto nebe makat pinta dal rumah di sidiki dal rumah di sidi bo aida ne mak sai gastos permanente tambah tinggi halo frame atau prega be kampas ne enane balete minimum 45 $50 hancane base atau aku kreatifnya sasan hotu silir ita ini sudah oke agora darau dia kutuan tambah ia fatim balu ia membro balu mos be halo importação sasan sia pasado aminia fatin holam Bali Darwin untuk fatin ruana tambah ia qualidade acrílica ia Bali diaclio standar internasional acrílica Australia diaclio oilu diaclio si Bali Hafoi governo haruka sira sai husi Komoro ia fulan dezembro tenang ringrua ronulura sing ida. Dadaung ni sira hela provisório iha Palácio Presidencial ni Kotuk, kabai bem conhecido Honaran Lanud. Ami hetan komunikação ho gabinete presidente, maka kami komisa mayamos mudah samalu
status lolos maka kami se utiliza fatine ba provisero to governo indica fale espaço fom Miami so que vai dane sidaw detail wa mi hela tamba mi sidaw katene espaço nem muja to enebe to wanghira ni status lolos ni para kami utilizamos confidencia para kami lahitan avanzar ke Bairosa ini hanya setelah la seguro si sana reading room excelentíssimo presidente ya uma mos ya uma ida ya sorin desde husi amisai husi fatine ba abonana activa la lima promover ami o nia viagem ba internacional wenda ba di 7 place nia halo komunikasi ho parceiro balo usuela para mi prepara proposta rumah se ya possibilidade de colaborar nudar organização que quando a mi sente orgulho lima tambah liderança nacional governo ka estado toma kala atenção mais depois se vicção a mi retan atenção mais especial ne peso sai toda la lima rami tengue kreativa amentatan. Lena caminha hanesan feto ida iha grupo Arte Moris nebe envolve ang iha mundo teatro nian. Lena hamutu konya maluk sira seluk apresenta ona teatro iha rai larang nomos iha rai liur. Dalla barak sira apresenta teatro realismo baseia ba história Moris nebe acontece iha itani rain. Hau teatro iha 2005 e depois to agora. No, ami hamutu colega sira fetomane bara kusi distrito, ami halo treinamento hamutu, halo apresentação hamutu. Dalla rumah mos ami fo treinamento teatro ba la barik sira, firikato sira e distrito mos. Depende ba tempo ne bema ka ami ha tu bele oferece treinamento ba sira. E dalla rumah mos ami halo treinamento teatro iha ami fatin iha Arte Moris uluk. Pesta teatro ne bema ka ami halo makanesan dalla barak liu halai ba teatro realismo ne serviço ho organização balun agência internacional balun baseia ba história Morisnya ne memang acontece e tini nação namos dalla rumah halo kona ba educação nian Saudi dalla barak liu iha relarang dalla balun iha kolabora ho kolega sira husi internasional ba hala presenta iha reliur anasane Brasil ho Jogja Melbourne ho Brisbane Australia ya importante lima katuta curriculum kona ba arte nia iha parte educação nia Ministério Educação nia tama dalla barak hanya on sira mus sekolah iha SD SMP depois sira nia matéria kona ba arte no cultura ita hareba sira aprende minim tebes no sira la comprende saída makne me buat ne bye acompanha ela assiste ela me sira la comprende saída me sira hakerek e no mosusi hauni hare kata kanesan professor sira ne me kanori arte cultura iha escola sira nia comprende saune menos los saída mak arte no cultura dalla rumah sira sernia hanoi filme tama fila fali iha teatro nia dalla rumah música tama fila fali iha pinta nia então sira sempre kahor malu bamai itare iha sira nia matéria ne diferente los então importante lima kanesan curriculum ida ba arte ne importante liu at hanori ba itenia o ansira jersam fon sira bele hateni dia kliton kono ba arte ne mak saída dalla barak liu e makarak husu no husu sempre husu mas besira nunca mais compreende kono ba arte ne saída Arte hanesan parte ida nebe la haketak husi emani Moris lorlorong hahu iha tempo uluk no agora iha tinang rihurua tolu Arte Moris halibur artista sira to ohin lorong Arte Mos oferece espaço aprende artístico ba público liu ba jovem sira nebe hakarak aprende ho gratuita Arte Moris ni existência consegue produz ema sira hanesan iliwatu no lena no público bele aprende valor coletivo. Artista na Ingruane representa artista Timor-Wan Barat nebe se existe iha Timor-Leste. Espera katak iha década rua ona Timor-Leste ni restauração independência ne lorong ida Timor-Leste se iha rasik ni museu artístico ida. Hodi bele acumula hotu obra artístico husi liman badain sira husi raidane. Tamba mundo Arte Mos parte ida husi progresso desenvolvimento humana e a sociedade ida, no nação ida.